le dukɔme aɖu nyagbɔʋi ke le ŋgɔdo nyawo sa takpeƒe menɔla na Howes ŋutɔame ewɔ na Kpeje Senior High School nyetsɔ nenema ke Professor Nana Jane Opoku ɖe gbeƒã ɖoɖo yi dziɖuɖua de tome hena dziŋukukui ƒe fetuhehe na dudɔnunɔlawo ƒe kpekpe aɖe yi dzi nyitsɔ fida le ho dziŋya ƒe ŋkeke 27 agbe. Nenema ke hã miase le egbe ƒe enyadzɔdzɔme be kpovitɔ yiwo le Central ŋutɔme alo titina ŋutɔme na Ghana dukɔa woku kpetaƒe na ŋutsu aɖe yi wobuna za be ewu ƒe 60 ŋutsu aɖe le awuti bibia ne ha le Central ŋutɔme alebe eya kple bubu aɖewoe aɖo mia gbɔ le egbe ƒe enyadzɔdzɔme ke enyame le egbe ƒe enyadzɔdzɔ kɔm va na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Dzineku. Nyadzɔdzɔŋtɔ. Professor Nana Jane Opoku Ajimai ame nye dukɔkplɔla ƒe ekpeɖeŋutɔ gblɔ le dziɖuɖu dɔwɔlawo ƒe kpekpe aɖe yi dzi le ho ŋutɔme nyitsɔ fida ƒe le fetu yi dziɖuɖu dɔwɔla akpa gãtɔ woxɔna ɣeti kukuia ma anye nenema ƒe yamewo. Ku ɖe ale yi ke kuxi aɖewo do mo ɖe ta yewo ma ahe fetu bliboa le eƒe yame o. Alebe dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ yi edzi ɖe me be dziɖuɖua nya be dɔwɔlawo dina be yewoahe fe yi nyowu gake kuxiwo ƒe le fetu ƒe ɖoɖo yi li fifia nu ye wo eɖe me be dziɖuɖua awɔ nu eve yi nye be yewoana gahome aɖe dziɖuɖu dɔwɔla aɖewo yi nye allowance ye wo eɖe me be ame yi nye dziɖuɖu dɔwɔla katã ame yiwo nye dziɖuɖu dɔwɔlawoa wo katã womakpɔ gome le nenem ƒe egayame o. Alebe evelia nye be dziɖuɖua le fetu ƒe ɖoɖo yeye hem doe na dukɔ bliboa eɖe me be ɖoɖo sia anɔ anyi ɣeyiɣi kpui aɖe va se ɖe esime ɖoɖo yeyea anɔ agbɔsɔsɔ. Alebe dukɔkplɔla ƒe ekpeɖeŋutɔ Professor Nana Jane Opoku Ajimai eƒo nyata be nenem ƒe ɖoɖo yi dziɖuɖua edetoma ana dɔwɔha ƒe fetu ŋutisewo na asɔ na dɔwɔlawo katã eye akpe ɖe ame geɖe nu be woatɔ te strike yiyi miase eƒe numenya. That 2026, this year, will not be a year for major renegotiation of conditions of service across the public sector. Instead, targeted and modest improvements to selected allowances will be implemented as an interim measure while the foundational reforms to our emolument systems are completed. I know you all agree to that. The rationale is to help manage expectations, preserve industrial peace, and provide the necessary space for the new emoluments framework to take effect. In addition, distinguished ladies and gentlemen, the provision of decent pensions for our pensioners is of utmost importance. Colleagues, if you have any doubt, ask anyone when he goes on pension and all the allowances are removed, ask what is left. So this is a serious matter, and that is why I know you are.
Yamepenya sala amenye myepe professor Nana Jane Opoku Ajimaikanye dukopola pe ekpedento abama koidanya jobu bujina mia so takpepe manolana Whole West Honorable Emmanuel Bedra cho Ghana City akpe bla atona Beja Senior High School alebe wo edemebe ga akpo be suku akpe cadet band ye wa dolly suku akpe klon wo kle zipi hoho yo le nudu home yikanya dining hall le nu nanama miape Honorable Bedra globe yedi be suku via wo pe agbanle sronyawo na adengo enemaka yedi be wope haduma gbenono ha wa aidengo ayiti eglobe no fa nwi wo panade suku via onu be wa awodo nwi ka suku doji pola wo da apene aye wo eglobe pepedenu ya ana suku via wope agbenono nwi nono na anyodaji aye wa ana wope agbanle sosro ha wa anyodaji ka akpede suku anu Yomyapenya sala akoidenya jobu bujinamia povito yo le titina ntome Kenya Central Region wo kupatafana ntu ade yi wo denkona be apato Ezekiel yi hope bla eto vo ato be abu amebla America hope bla ade yinya ntu ade le ewuti bibia ni ha alebenya takaka o ade fia be apato Ezekiel wo nana nuvlo ya nyicho fida zame yinya jinya penkaka bla evevo adagbe alebe povito globe fumadodo nya adentie njojwa ekudo wo edem be ntu yikwa nozonple Ezekiel tasi ye henene fe nyamadamajia eve alebe nyataka wo edefia be Ezekiel le povito fe gahome fifia ye wo lodaji be enyatefe nyayi ochode yinwa ele eme wo edo amakukwa dode amakuku drado fe asime povito le numakuku dato wom kudan jojanu kan jojwa wonuku na duko meto kata ple dakonu pelao ple jomato kata alagbegbe abe povito le numakuku dato wom ayi wohronu dwajabe na kuhi adele miakple amade duma ne wa achojo de nukaba agade povito ji ayi amadeke maga chose ade asina edokyo amya penya salao mahodo mchuchukwe ade na matrobova ni aide nya Georgie. No silence ever English dictionary. Ya tepe. But see dictionary ka so afi e passe K. No silence ever English dictionary standard ton yeah. Standard yeah. And you know the view. And you know the view can le basic level. And you know American le SHS. And you know American le university. Allo le language. Nenya make manya be view. And be a strong be praha. No silence ever English dictionary. And you know ha. I'm a make nenya be view module for. And be a strong be ha. No silence ever English dictionary. And you know mama. Yala dile ko so mad na kula. Atia place order le Amazon. Allo number can I call screen Nigeria. Opo to me to the kana WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyonto Ya sala myozo to duma chichokpe ma alaba acha danya Georgina mia povito yole so manya ntomele nkulem de nya yika ejo so nyonu ada yika wopo efe ntila kuku le agble ademe yikanye egbeme le brigade megbe alebe povito hwesebe ama adewi benyataka adefia be mtu ametowe akade na nafantila kukuyanu nyicho yaudagbe le gbeme le brigade yitede sumanyanu le
kekedenuma wo edzeveve gbegble aɖe yome alebe kpovitɔwo egblɔ be nyɔnua exɔ abe ƒe bla etɔ̃ va ɖo ƒe bla ene vɔa womenya eƒe ŋkɔ haɖe o wo eɖe nyame be ŋutsu kukua nɔ afi ma abe kɔsiɖa etɔ̃ sɔe nye ya alebe kpovitɔ ƒe amegã ASP Nana Akomea egblɔ be nyɔnua xɔ abi vevie eye wo eɖe me be ɖewo mahi ameɖe wɔ funyafunya eyama ye wokɔ eyi aʋlime le nudzɔdzɔa mea ŋutsu aɖe le ŋutɔa me hã eɖe gblɔ be yesro hã ebu dzinu ya ƒe ŋkeke 10 gbe alebe eva ekpɔ ameyinugbea gake egblɔ be menye yesroe nye ma o alebe kpovitɔwo ƒo nu kple University of Environment kple Sustainable Development ƒe sukua hã elabena sukuvi aɖe ebu gake sukua mate ŋu aɖo kpe edzi haɖe be enye sukuvi ma ye haɖe o alebe ta wo etsɔ ameyinugbea eyi ɖe Yilo Krobo kɔdzi hena dɔkitawo ƒe dodokpɔ wɔwɔ atsɔ anya ale yi woku kple ameyi wo enye alebe nudzɔdzɔ ena kpovitɔ le kpekpeɖeŋu biam be ne ame aɖe ƒe ƒometɔ aɖe bu le dzinya me alo ne wokpɔ nane yi ke wɔ nuku aɖe le brigade le kɔsiɖa etɔ̃ yi va yi ma wona be yewo kpovitɔ yewoanya alebe woage ɖe yewo dzi le Sumanya kpovitɔ ƒe dɔwɔƒea alebe kpovitɔwo gale numekuku wɔm. Atsɔ ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na míaƒe nyaselawo kple etoɖolawo. Sukunyawo dɔdzikpɔla bubutɔ Haruna Idrisu na nyanya sukuwo katã be woagblɔ gbedeasi yi tsitre ɖe atike vɔɖiwo zaza ŋdi sia ŋdi le dukɔa ƒe hadzidzi vɔ megbe yi nye national anthem alebe enu abo yi dzi be gbedeasia ya adze egɔme fifia na dukɔa ƒe KG yi ke nye kindergarten kple kɔyi ɖe SHS sukuwo katã le Ghana dukɔ me ŋdi sia ŋdi la le dukɔa ƒe hadzidzi vɔ megbe yi nye national anthem hafi national pledge yi nye dukɔa ƒe adzɔgbeɖeɖe na akplɔe ɖoa sukuviawo na agblɔ gbedeasia yi ke woakɔ avɔ gbevɔ nono le dukɔ me alebe dziɖuɖua eɖe ale yi ke atike muamewo zaza le ɖeviwo dome gbem edidie nye ya alebe eya ta esia hafi esia ena be dziɖuɖua le de ɖoɖo etome be hafi ne woawɔ nene ƒe nu yawoa no no gblɔ míaƒe national anthem eye woata gblɔ be awo ne egbevɔ tike zaza alebe wo eyi edzi le kuku ɖem ne dzilawo kple nufialawo katã be woada asi ɖe ɖoɖoa dzi hena ɖeviwo ƒe lãmesẽ. Míaƒe nyaselawo hafi ma adzo le mia gbɔa ma agato enyadzɔdzɔ me na miake. Le egbeƒe enyadzɔdzɔ ma mi se be sukunyawo dɔdzikpɔla bubutɔ Haruna Idrisu na nyanya sukuwo katã be woagblɔ gbedeasi yi tsitre ɖe atike vɔɖiwo zaza nu ŋdi sia ŋdi le dukɔ ƒe hadzidzi vɔ megbe. Nenema ke sewɔtakpeƒemenɔla na Whole West Honorable Emmanuel Bedzra etsɔ Ghana cedi akpe blaatɔ̃ na Kpeje Senior High School. Nenema ke hã mi se le gbeƒe enyadzɔdzɔ me be kpovitɔ yiwo le Central ŋutɔme alo Ghana dukɔ ƒe titina ŋutɔme wole ŋutsu aɖe yi woɖe ŋkɔ na be aƒetɔ Ezekiel yi xɔ ƒe 35 be ewu ƒe 60 ŋutsu aɖe le ewuti bibiani ha le Central ŋutɔme be míaƒe nyaselawo eya kple bubu aɖewo mi se le egbeƒe enyadzɔdzɔ me. Ke enyame yi gblɔ egbeƒe nyadzɔdzɔ na mi nye ŋkɔe nye Emmanuela Noelen Dzineku mi xɔ fie nyi.